j'avais fait un live, je t'avais dit, on doit te sécuriser par rapport à quoi? Parce que Papou t'a ramené ici en France, oui. Mais vol, vas-y, de tes propres ailes. Au fait, cherche ta vie dans comment tu peux dire, cherche ta vie dans ton coin. C'est pas Papou qui va venir encore commencer à mettre des agents de sécurité pour qu'on on assure ta sécurité en France. Papou mutatinda rayote ofinga bashiko papa tela na famille bango te na papa bango te mais na lingane mambo sala raté mamba kofi na fali etali yote yo geke mambo na kofi ya mitaka na bino kombo za ba insensé bino mi balé wa ba ndoki na age na yo kela na tata ya bongo oya posela ngo publicité bébé bilo ba shida ba bomba kama chéri il faut battre l'identité so la na muto za koko na yo faut battre la personnalité muto la line aza koko e pa na yo mozo ya kosela ngo publicité ya mutaka la fille moi je préfère encore vous offrir des périodes de mai parce que je me vois pas papa maman na bomo il dans sa publicité na tata moi mukolo eh acha papa na ngapi acha maman na ngapi ba papa biso so papa na bomo mo sa publicité mutaka la ya koko le kwa kofi makunzi ya pembe bébé to ka soniko oh mon diplomate parce que tu te respectes pas parents non pour moi baza rater éducation na yo papa na za vivant maman na za vivante avant ni ba moi ba ça ba insalité na kofi eh peut-être mes parents ont respect quand même. Boïté, aux mal élevés, aux mal éduqués, aux l'éducation, l'éducation du fils, to boïté. Mais t'as pas papa Abino, t'as pas famille dans ce témoin de Jéhovah. T'as pas que famille Abino. Vous avez dit là na Kofi. Pour moi c'est la honte hein. Nga papa bisoma vivant. Nga attends ça bisé na mise ya mouké par exemple quoi. Le âge mouké par exemple quoi bébé chana na rosa ngoté tant que mon père Zaki vivant na rosa bisé mi balité. Papa biso attends nga na bisé mi bali na respecter t'as peu place na bo papa té. Soi-disant moi na mouton soi-disant mouton so ya mbongo so ya ndeni mais a voyager te attends na terrain te na maluku mais diplomate puis ta respect bien manger que parents no respect tant au fin ba insulter ba parents no ba otala et le ba konti nini non ta ba parents na to boy to za mal élevé mais au moins ta maman Abino a ofingama ta papa Abino ta bano boti on a mona sa jeune garçon yo mo mukete jalo sa mukolo on a âge mukolo ta na bano boti on a jeune garçon ayo kakadama moloba mais moi on a vendu ta maman nga ofinga bêtise moi je me vois pas mon fils a vendu na finga bêtise moi na finga na déplacera et bana nga bana mikiepe mais on a jeune garçon moi na mumbala sa mukolo ça na jeune garçon akola la pe moi si akocha pe zemi mais on vend pour finga ka ba bêtise et ba parents no ba vivant ba kenga na mona témoin de Jéhovah mais non maman bien l'église baloba neni nga sa nga ko sa nga mo so lingina nga ofeli de père mais ba panga ba yo kate ba mona té donc na ko se déchaîner ko ba mona ba ngoté mais na moi réserve pas parce que pe na bana na talipe moi ba ndeko na nga ke maman na bi ah na ko finga na nga na chez mon frère en main omoni mais yo comme besoin ba parents yo ba parents no mawako ba parents no commencement ba rater moi ba parents nzela ba sa bango musapi moi je te dis ba parents batambola sa bango musapi ba respecter ke na Afrique du Sud obeta tolo wana ba respecter te parce que oza mwana moko raté yo c'est que sociali émission do finga ba document dans un succès déjà obanda YouTube na 2015 oye sima oye le chèque bébé to ya YouTube avant yo ya YouTube na le chèque na 2015 na sima oza star à YouTube te osali kombo na sima ba to finga na c'est comme sima na bango donc oza na kombo lelo mais ba to finga ba viva avant yo zala. Vous comprenez? Si vous finissez à battre, vous avez enquêté, vous avez yuma, vous avez bio, vous avez pas de mamanda, vous avez bio, vous avez yuma, toro. On a enquêté. Au sein de internet, mais faire bébé, au côté, madame, vous êtes prêt à venir, vous avez un beau vent. Vous avez besoin qui m'a le pain, on les a yo. Yo, vous avez besoin qui m'a dit banda. Vous avez besoin de bon transport. Tu as remarqué à Kamouana, tu as $5, mais tu as remarqué à Kamouana, j'ai l'osa et l'autre côté. Fous-nous la paix. Ça rend na yo ba ça rend na bango li boma na yo bela on ba bela li boma na bango tika doit faire na kimia to boyi oza maréchal olata ba pété oza nyonso mokili to accordango bébé tu as rendez-vous tout tika maman finga ba réseaux sociaux ça sert à rien toi ba parents ba parents ba kima le pan on les a ero yo ba ninga ba préparer rentrée scolaire à bana mais yo so a dit ça so ya maman té to pas rentrée scolaire bébé biso ba parents to ba rentrée scolaire bana biso les deux classes ont na bana so tanga na poto. Yo tang ça en Afrique bébé toi ndé monté biso to ça na poto mon na gloire ko ta classe année oyo yo mona yo est soumis de ba ketch. Il y a un flipper à fou ici, son baquet à bana, yo tire son maquille, to beau.
Bon, on peut comme ça, aïe, na yaka bon à monter les 220 bébé. Ok, on va passer la chambre à la nambet na bende, va foutre à 220. Vous comprenez? Si tu as besoin de s'il te plaît, tu vas y aller, tu biso. Bon, fini ça va que non, oh bah non, YouTube n'a biso, tu vas non avant, malgré il y avait des délits, malgré il y avait des bêtises, mais quel niveau est comme il est loté, franchement, besoin abusé. Et si vous dirigez nos live, non, t'as vraiment machine, hein? Si tu as biso, tu as date, beaucoup de temps, au lieu de finir, tu as date, beaucoup. On dirige live, comme ça, non, t'as vraiment machine. Ça sert à rien, Jaël. Maglo, il faut payer ça accès au Matsabato. Moi, tu m'as dit ça. Donc, si Kabiso parle de bail, to boy na biso, Jaël ou Koki, mais respect, to boy. Ouais bébé, c'est ça date, ouais au fin à nous parce que ma fille na yo, et au changer biso et côté, yo l'équipe biso va danger, on va maréchal, on a mukanda na poto, ba peso kama na kwalia na mbetu na ebende, ba peso na frigo na mukie ya kala na kwalia, ba peso garde na bintie kwa bébé, ba tela ngoma ba ke mukanda. Zélo ka jour samba ba lo ba preuve comment ça yanké bébé kwalia ba pesio récipicé ba pesio mukanda munda il a no ça wana te parce que no so sone ba tu mil ke ba mena sangai ba pesio mukanda tu te trompes ba ti dans munda na ba expliquer bien que kwalia eza mukanda oko ko taper foyer oko m'appelle sans papier oko m'appelle na papier chambola malamu ba to za na ba oyebi ba moté Okozala maudit toute ta vie, na génération c'est okozala maudit. Moi je te le dis. Maman nango fina oyebate, o monate, o liana été okozala maudit fina o mobimba. Mais si kana o soyo. Non ya. Quand c'est la plan moi c'est là nango foi. Lelo afinga se plana ye. Mais j'ai attends, tata pour 10 ans to soyo kaka. Okobata na poiler 10 ans te bébé. Poiler ko kwa kana mingi. Là non bien. Gloria, tiens la option au match Sabato, s'il te plaît. Kolanda no ba moja la te Gloria. Jala la za mwana mabe kolanda eti. Aza mwana mabe ko tula ndem te zo sala. Maglo, tiens la option au match Sabato. Ah mwana mabe makasi. Ya comment la monopole au finger ba. Ye na za kitoko ezelo. Excusez pardon, azana amien côté ni azana amien na kwalia 181 Faubourg ana na amien na kwalia na foya kwalia côté à Liberté na bus numéro 1 ya ça ba je kono na beta matin mutofi anga Christelle Likukuma na moi Likukuma na préférence aux ali Likukuma ke kozana sida o bébé ba ça la wana pona beta matin yango sa baja salte wana finga bato azata kitoko te lo mabe mbunzu wana na zolo wana epanzana ende ngona munoko mwini yango merci kala ba collagène ba omela wana Mama collagène te bon mon rappelle tu on a filtre bébé abi na filtre bon mon a jelango fa okola mabelo seki ba collagène ambelera ne mtezo sala ende ngona merci collagène ali kaku na ba pola ngwa nzoto lokwa makaku bébé bon na filtre mwasi azaki toko tata mukie munoko neze mwindu wana apo ba collagène mbego wana bon mama kolango o ba benga matieba tete makolango abe munoko kwa mukusa Zolo fongo zolo mabe elongi mukuse yebizami na ba finga te Jaël Koki Olomide to accorder aux Olomide bébé tike biso na kofia pema to accorder aux Olomide bandalia attention bazo moi si on paye pega ya moya kantrani Kofi bazo de mafia ako sa pe na justice ndoki kizenyo makofi na justice ma viola kayo
toi bien ko yo bina pana ye yo mo ko so pana ko bina ko porta juste na kamni ona beta matin muni ya boule ke basi o baka ngunda aba basi o porta ko fi plainte que yé pas ça même chose izengi mbolole mbwa que porter plainte totalement c'est un non événement et l'autre yaya Salfi. Eh, bakamisa ba teto seka bino makasi. Moi je comprends peut être deux jours na poto ngokuna. Moi somo ya papa même pousse ndenga na a tshebele mutu bwendeni. Le mo beta mwana na te pesa kuna na poto ana. Ngai. Ça va passer un tel. Ngai. Yael outi afuti ona na flat à 5000 francs. Yo nani bébé, yo nani. Moi le roi mu pousse bien ba bosna mona na fait kilo. Moi le roi mu pousse Japon moi Dubai za ngote. Eh ya ma poto. Ana sango ya mu pousse wana. Merci collagène. Le roi mu pousse mi bango ba bizambe bien te mais akanga kitoko mbani ola na bango bébé. Moi ça va boss ba payer que. Kitala na ende te posa na ya. Moi ça va boss a te posa na na ba kolanga la take na ba teka ta bien na ba bébé au moni du bien marché na ça ata ça c'est na ba kola mayo de beta fimo ya Sony maman bana alati mayo mi sabat moi si son papa bino mako banga etaza loko te ko banda lelo chi lobby ay loko taza ningen déjà yo ka live fini ba na kota papa na bino na miniati mama na nga telemate papa bino kota miniati ba to mo le papa bino ba mama bino ba mona yala bino liboso tina mwana na suka moni leki na mobadi akota mwasi ne miniati non yeba diskata ba no la ta wana bosa ni video be asena pisha ateki suki asema obe tasi mekemba baseka to pele mbisa bino na masoko de bebe na seka ngo memaki ala kwa gori bebe tanga zanga seka kombo za ba de bebe na sama ala gori li yaya moi ce moi mon cousé mbunzu zo le final na kopona ta sens na ete na ensemble ngo la ta kinzambe na nga abapeke obike na tali mo eloko mo tali aka munena mukongo akuba akuba ya atata place monte na kitonda akuba te mais j'ai ça âge mutie et 38 ans ça apa ça non artiste et 38 afi mo sala kalambebo muindu fi mo sala kala balali si mo voilà Clarisse là c'est là pardon Jaël Asaki nduma na fiti na Yoville bana baby Yoville Asaki nduma Yoville voilà omoninga nana information omoninga sona bika mutu siko ka photo papa Jaël ba photo papa Jaël ka siko ya Asaki nduma na Yoville to yebite Asaki nduma na Yoville neska kuta mo bene wa DJ je la ofinga ba baby ma bébé wa kito mo botina DJ bébé DJ Frank kiteme DJ botona ye azata kito ote ya mwasa limbeli serana hello basalela moi c'est qui toi personne était membre le bras na moi ça non na moi ça là moi ça va dans un coup à dire pour ma Dubaï ça là posez là non publier message on mutalo ba honorable wana avant on lingae non publier message ne siko na message na abanda pa nanga mutabe la honorable na seka na ngaye azelo ko to lindanza abanda na pa nanga honorable na bela honorable na pa nanga na buaka ye Christelle c'est pas important c'est pas important honorable zoba moi aussi non plus monsieur honorable linzanza mobali quand elle dit que je publie comme c'est honorable ça va non OK ça va ni beta penza beta azwa penza bon discipline beta penza donc j'ai le masuba vani ba yo totala bango kaka eli yo kotanga basi obana roger ngandu bambanda na yo enza ba grosse muli ko sa tuna makambute ponga tanga ba kombo ba mana guna ko ba roger ngandu ya ba grosse muli ya ba to ebi même ba kristo ba roger ma ba fie sur YouTube yo na beso na ngwa linga mbala trisomie 21 na ngwa ko linga roger ngandu na ba ba roger nyama pembeni non mais ça roger ngandu réputation ba sida na yana zala na ngwana nanda kuna nanda kwa mai ngalu ya bon c'est ba kusha dola ta ba dira mai me ando bi ma bon ça ni
Bébé, on va pas Roger Ngandou, mais bien on a coupé. Oh, moi, on va faire choc, on va ma caisse, c'est un choc, on va mélanger kiri. Roger Ngandou, yo c'est pas d'ailleurs, allez mobali. Mais mon tout c'est Roger Ngandou te bébé. So c'est pas no lingaye, on est mobali na Vivier Rock, non benga bébé. Babiso oyo, akuneti ngabwe. Na linga mobali so pour nite mais mobali quoi de. Mukala kaya musicien na osana ngata lo. Na la ngata na Diego maison mère animateur mais mukala nete bébé. Mukala te. Non na Roger Ngandou te. Akito wote. Zoba ya lixeira lixo. Oh, como ça va lixeira lixo. Bébé, lixeira lixo. Bota la jeune fille, elle compte aller bala pour voir Roger Ngandou, elle compte aller game tika liba. Mette la compétition na gamo sa Roger Ngandou. Quand on a na va na ngabwe na suko ima makele compte aller happy pa Roger Ngandou bébé. Intérêt na ngesa ni na kati. Ka pour dimanche. To émission dimanche. Ton de jibo parti là assemblée Eden, assemblée ni ni ba ngoni. Nejiba noti assemblée intaba. Ndelo ngana na Roger Ngandou bébé. Ngana ko cible jibe to sege ngana ko cible Roger. Tena ko cible jibe to sege Roger. Mais on a besoin de niveau Ali papa. Ali papa n'importe quoi. Wala sala kaje na beta mate ya. Aya ka kwa bébé. Bakinduma na biso moins et batama na sali kasa mais ya yonde ya soni bébé. Biso to ndimi to bandumba mais na sali kasa kimina yo ko ba mzata mibali mo atabana ya. Ino bisa mwana ya te o misaka biloko mobe tel elo kwa Christian Newman. Okete ka terrain na mpasa pour que Christian Newman na Filicide. Tana mobali ndimo sa te ka terrain na mpasa pour ma Filicide. Ta diva mobali bota na ye. Musinga makasi moi sa ndumba. Ofinga biso te bébé. Ali zeze moi sa ba shege. Toi biso bandumba na biso na sali kasa bébé ya yonde c'est exposé à salité bébé. Moi je me vois pas na vendre na betato ke na la Koffi Olomide bébé Sony. Toujours on a bilamba ma comme ça côté bébé. Muta comme là niveau ana sperme ya mauve. Sperme comme da vert caca. Ola ina. Mais moi mi tema bébé. Maya Koffi ata ko talo bango la na Koffi Olomide na mona. Mama ata ko na mona na ba âge mususu na ba âge mususu mi bali ba comme ba sperme comme vert caca. Bah j'ai levé wana. Donc tout avant que le sperme vert caca. Le bien l'autre. Quand va ta sonité. Pas mettre en auto na fion. Tu sais on a Koffi na die le bien. Ba bois que le sperme vert caca bébé. Njoto makwanza. Omoni papa ma mukona makuza pembe na ndoto. Comme pembe misnyese lembi ola ina ye obeta ombe publicité bébé yoka Sony pour faire kana Sony te mais yo ne veut Sony pour le mal répété na famille ngo kozwa yo bala yo wa ben sensé na famille ngo na mi bala ngo zola no siko yena ngo bala na etere tula nzombo wana bande wana nga nini ya ba na vie neti ngana ya bweko bébé na kula na musicien nyonso mais ba leader million de kende bazaba ka 4000 so mutu mwa molili makasi mutu mwa ya mukolo pe susu bebe lanta ba musicien ba jeune musicien mais là ba musicien ba koko on a koko moko boy en plus be e bon attends ba so publicité mais oyo c'est mbali publicité que na la na intel bébé mbaya on valoriser moi si moko boy yo lo kutete bébé te même te ya bazaba mono se ba insensé na yi mama est possible pour que qui parle bango te bana na mutu nyonso est possible mais ndé est Sony bébé est Sony papa abito quand on est église ba ça que musapi ana respecté papa abito mto respecté azaki mwana ye ala kana mobali mwanza age mona ye en plus on peut publicité yo muto ko benga Christelle ola na fion bébé Induba ngeza sali kasa bebe tomba likasa mona bebe ko mona te ya oko ka bena muno na ngelo ko nga sali kasa bebe nga babe nga mo na sous-marin na tetaka na se bebe boko mona nga chemin sa mbali publicité neva nous vous maman nous vous famille nga vandi non c'est tata mo ko publicité neti Koffi am ko papa biso non ça me publicité bebe ngai bongo na sala bongo ba ko beta kama cash na ndako nalingi nalobela moko bande wana bolimisanga ndo samusala nanga lobela moko ya lobaka kenga nalinga soki Roger nga yata pantanga Roger ngo
Yé Moutabi Roger, parce que Roger, Alain Bango, il y a ça Moutou Roger. Parce que là on a mis maranga mbuli kamba Roger après quand Roger ngo wapi na butu parce que daki anniversaire nanga na bengi si Roger ni kama on a mona onze ki ndokyo latanga na nzoto elatanga lokole lamba o ekoma sije na kana ba audio na yo audio yo linganga te so na kufi kutoba ko matanga na ngoto ta koza so te rama biso zela ya bozela si vous peut bande onanga parce que lo ya lobaka o ko lobaka na yo glo ya soki lelo kufi no ya matanga na kotize to ndire nga na senga be osela nga koza so matanga on dirait yo mutu ba parents na ngai famille na ngai combien famille na ngai bazala incapable ya okunda ngai parce que nga na dépendre na yo batanga mbonga senga ki okoza so na yo parce que yo nzambo talaka calendrier bato bakufa liboso bike Christelle Gloria Grace ya Fifi bakufa liboso yo kufa sima c'est l'anniversaire na ngai na bengisa Roger na bengisa bato nyonso bayaka et tomber ba Roger aye baza moso mobile bozani moso mobile OK d'accord mbala moko ebima amana mokinga na bote mobile Roger au point kanga Roger on a RD parce que c'est ngam na invité Roger l'anniversaire manga na ndenanga okutinga na TV mutu ni nango yo présenter nga na TV parce que okutinga na TV vraiment autant na ba audio ngo ngai na okomela Roger lo bakaya ndo linga ngate depuis 2016 ti 2024 msata mote mimi sango mokide cha bato babi kenga na zaka mutema mabe internet ngai ndoki malaki mutema mabe na nga na sala effort makambu na bino na kipaka te sorcier vraiment ya malamu que je suis natanga ba kombo na bino te ata makambu na bino une étoile esa manzambe pesa nga mutema ta muta na yebi ke par exemple ke Amélie Masuba to solate mtabomi mutu mais pesa nga mutema na kipe Amélie te mais bino bokoka ko so mutema na te boka ka ko finga ngai na longi mabe na ngai j'assume ce que l'on m'a bien nga yanga na boti bana misatu ba misatu na ngali bume kwa te na bimandu tata na kangali bumote na sala eloko te skoti po finga ngelo ni mabe na ngai bino suko bibala bino ba nani ya vila bino ba ni parce que ndebo leki ai c'est bon monde déjà de biso na funga la va yo finga on était pour habiter on leki Newman Christian on leki na bino nga mais pourquoi vous parlez de moi chaque fois parce que moi je parle pas de vous nga vraiment na ramuté mabe ma sala réforme nga vraiment na assumer na ramuté mabe na ba tete la katako komba lubefu ramuté mabe ma sala effort makambu na bile tala ngate au moins so bata masona nga na makambu na nga non pas exemple là monsieur muto solo laka mais faisait l'effort aussi faisait carré à gloire bo solo kana existate parce que biboye baka makambu na nga bibel na bota bo boyebi bango banze na tambola ka boyebi ke bana nga na sakana bana nga je marche avec mes enfants parce que j'adore mes enfants tant na kufela ka bana bo sekanga mokile monaka ce que tant papa mbolinga na kanga mona nga na bana nie non tambola bango partout ya yes bo moni na tebo mona tina kata wese mais lo kana sa te bo passer et lo mona sa te ka bo bana passer rapport mobile mona nga za pembeni lo na ko sa ndeta ngona mais o tetika mutako sala na sumbara wese ba te mana porte ba zelanga no bela bango attends moi je fais caca je finis attendez moi je fais caca na ke suba bazala wana na ke sukola no tika wana porte ba zelanga na ke rendez-vous no sono ke mokili banda rendez-vous ya nzambe ti ya mutu ya mokili ya se il sera Barozala wana pembena. Ça vous dérange pourquoi? Parce que moi je calcule pas vos enfants. Je connais pas vos enfants. Faisez l'effort aussi, faisez carré à Gloriolai. Boza ba mikanda na yebi ba mikanda na binote banda ko na yebi te boyebi kande ya to. Mako ya banda na wana baba ndoki. Joel ana la ndoki. Mutaza ba puwa lo ndeli ko. Wana la ndoki. Yo leki na musika. Ya na oka foti ya ba ebi ba dia tala banana bosi ko basale ke. Aya ba mimi na foto. Comme kana ko fanatique au bas supportage bon mais qu'on faire réfléchir parce que à que ça que poteza paradis que votre bête a été poteza paradis qui n'a que quoi les bons mukanda a se trompé j'ai l'évité bato ba batami sima ba leki na mahele éviter na yo j'ai la bête en ma conseil parce que comment on note au final bato ya encaisser quoi ta bon ba que ba esprit ba sans esprit mon esprit Arana se moninga bobe nga mutama be pona kana ba silence mona ko calculer mutu bena olobate na fa nga niet muta mutama be wana muta esprit en vérité l'homme c'est l'esprit muta va na kimia à l'équipe parce que bo pesa ba position na bino nyonso maso bobe taraya bonya bibale mo bimana bango siko bodinga pena ya ka lobi ba panza kinga likoloboy ba salenga ba po secret ma gloire ba vérité na ngeze ya ngana nanga yese bino te bo ba nani pa nga maso makamanga na internet bo ba nani so na sumbi na pente mukiza na hospital na pente mukiza baba nani moi c'est moi na bige kami na photo à défiter na photo na prouver ba tout je suis venu pour chercher ma vie
na ya poto a défi te na ya poto a luka vi na nga so poto a défi na ya poto te na ofanda te na ya pona so nga Kinshasa so na ki poto a défi na nga na ya mako ya ti ofinga na nzela mai ba so kanga ya bande ko lobani kenga na ke pona ko ofanda te nga na ta ifra sa ba lere tout ta ka dingua ku ta lere tout on dimao na ko ya poto na ko zana star na ko vanda te frasa ba lere tu ngai ta mo loko no makolo men koso na ba fanatique mo bolo bana fan na bino mama so pa bino mutonga ki pa bino te botanga kombo na boleki me botange trop bo fula ba fanatique bozana ba courage ba fanatique bozaka bana misana na bango ko bozo atasa bango ba mama boleki vraiment de bolobi to mona ke boleki me botange trop comme c'est baleki nga bango bazwa baleki chasatina poleki bon baleki nga siko ba fanatique na bango bos autorité sa ba mama na bino boyebisa bango ba mama niveau boleki gloire bo tangue trop bo PC mpifo parce que vous parlez de même personne lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche boye les sous gloria na bato ba yebe ngate ba komo yeba nga pona bino na baki star nga bino na bana star te nga ka Gloria Olangi méga star de la presse l'américaine mais vous parlez de moi tellement trop yaya na lembi Jaël ma chérie Elombe c'est l'arme de papou mais yaya oza wapi pesa nga rendez-vous to sila na kwa ko finga te ponga na fingi na nga tu ce qu'on a lobilo na fingi ote na finga o peut-être parce que je n'ai pas le temps parce que ma finga c'est pour le faible au monde ya kabongo tu es faible parce que ya ko finga tu n'as pas d'argument tu viens pour inciter des gens moto afinga amonika komi na suka ngasi ko na biboye yaya to pesa na rende conclusion na ngana yoso na oloba tutu ba oloba ngana ba kele to pesa na rendez-vous yo bi ko za enregistrer na mboko pa mundeli ngape mundela yebinga ya ndenge ya ngai ayebinga pe na ndenge ya mwana nanga enregistré. Toi, tu as des assistants sociaux, tu as des assistants sociaux. Tout ça, boyaya. Si tu as une association, tu as une association. Ce qui est important, c'est appuyer parce que je suis femme seule avec les enfants. Je suis femme seule avec les enfants. Je suis femme seule avec Wi-Fi. Ce qu'on peut faire, on se retrouve quelque part. Madame, tu peux aller rendez-vous, il y a quoi na Gillette, quoi na Mbelite, quoi na Munduki, quoi na Elote, Bapanzabi social et que moi na maman na combinaison na sali bino na combien piqué na bino troto beta na yaso betinga merci. Na bita kana beto ba même message te gloire be beta na bito bunda. So makasi ya obetinga. So na makasi te se ke ngamu na beto. Maintenant lobi to bunda to kana ba sola mapeka sko ya poto parce que kolobarelo moko chaque jour gloria bat ba olemba bo fulinga trop na elo te bo bibisinga mso tout trop bat tienga 4 venez ce qu'on peut faire madame yo lo cause lo boza larme yo beta batu to kuta na ngana yo to beta kanga mali kofi ya parce que ngana pratika na prendre déjà na pratika na majidoka vraiment na quoi na bash pas mettre auto beto ko payer son âme ngama na bunda bituma na bash na ata vraiment sentir banana ceinture na manama na banana ceinture ile yobenga linyoko ti na suka na ceinture vo meza ka blé avant na koma marron na suka na blé la mso yeba te na yebisu ngama na dans les cas ba orange dans les cas ba vert dans les cas bikedi na zanga na suka na blé mama so lo nga jido pona na koma ti marron apo marron na ngale ka passage da koma mettre ba benga noir la mso yebite mais lokona koma na marron te na suka na pratika pe na boto mama kasi on na kemba on na ngala famana ba bisana nzoto na kemba to se préparer pour se préparer na bi ko za na makasi parce que za munoko ko za makolo gilette te normal ko za makolo matembete munoko gilette ça là tous les deux ya kato beta kato silana c'est tout akona na été a opesa bezo ke ngai lingi cicatrice ngai attache te kize vengeance et plan moko asa de live glow sele sous live te afinga na ye amata kita gloria ayete no ina rendez-vous ko finge sous ko sele sous live te vengeance et plan moko selia mama lili bébé na mama so le lo yo finga nga so le lo yo finga nga c'est quoi faible ponga finge te boza témoin na fingi na ngati so finga gel tu es faible en esprit mon entend comme mon Jaël so yo finga nga tu es faible je comprends directement que tu n'es pas une femme forte tu parles pour ça s'appelle ça mokili ya kana na lelo na bien déjà préparé parce que na ma confiance na ba mouvement pour soi na ba mouvement vraiment aux se préparer vraiment na ba mouvement se préparer na ma confi ko ya na gilet te pas na ya vraiment ba contrôler nga ya kata na ba contrôler nga na ta case na ta kak ba benga so t-shirt so benga collant
na se na tie soutien na pour na ya complet na tama na tie caleçon na se na tie sikisa na tie kola likolo na tie soutien na se na tie sengle likolo na tie polo na kagao lizita to kutani to beta ba panza so ma so ni to bunda na goudron to bunda na bazelu to bunda partout ya ba se préparer ma yeba ke ngana 1m77 na pesa 80 kg likolo na ngo susu na za mesisa na nzoto na pratika slam so yeba te ke ngako na pratika pour jour de tout be ko bunda na GB et pas je vais pas okima mutali boso okimaka oyebi ki e Gloria mais ya kana to beta na ngana la so beta oza mwasa liboso na na kolo beta dans la chambre qu'on se charge là Christelle, mutu moko belo bego ya tenga aswa batu ba mindu nga bunda na mutu so mutu mindu ngai Gloria o so mama Michel Zela ko yana ye bitumba te azala ka to mais aye ba te vacances nga aswa batu ba mindu ya na bunda la mitu la kanga makofi Yael ata leta dans le pied to ozwa yo en bon attendant ngai na uja usuka otika yo te yo yana nyonso wana bokunda ka po makambo esila to respect ko ta ma chérie mo bon so na kuna ko to makele ngai na YouTube ngai na YouTube YouTube ba respect ozana ayo ko to makele ka po ma mofla ya ala na ba fia YouTube oza la première sina botikala malamu ya oye na tamu ke na YouTube olali na batu nyonso eza yo po oye YouTube na 2016 ou 2015 so taka oye YouTube na sima olali na batu nyonso ko ko se makamo intel bébé lisanga na yo za na batu te ko ko tata mbeto zaki te mutu a garder kinduma na ye ya baninga ba couvrir ngo ya yo nde ya salité ozo aussi la publicité na réseaux sociaux bébé hein to bi ko ata ye na Air France ne salini Mama Air France ta bien comme bien 1400 eza ye ne bien ne de soto visa ngo bien tata na ye visa ya ko senga oh 8 mois bien ça donc la bonne visa oh lungwa yo moi si te bébé ba fa ba to poto bango ba bundi yo bundi te bébé yo ba memi yo kolingulu ba boaki yo bébé so za yo mo so fala considérer yo bébé to ke malembe bébé rester mo makambo na fali ya alo bomba ni mo fali komaka message ya fali abisi mo ba te ya tira suka pote bina suka ne suka ka komaka alo fali répondre yo bébé to tiko soni so na tiki bo so la raté a considérer ka pe yo te oh oh aye pété ako mana yo poto ameno poto parce que ba sengeli yo poto yo na ko duga na edi ba diata wapi mbate fali na merde ba on mi bali wa mwasi na mobali o ba tunsu fali pe ba mema aza ko se ko compte rendre na ye butaka makama mwa elongité sindi ata buti ya bimi qu'est-ce que fallait avoir na makama mwa bêtise so comment on va diembe na so ba wari pour soutenir ye pour faire ça ba compte rendre nene ba lié na 24 ba utiliser ba bende na chance ba fibi ye ako na buzoba na ye finga sindi finga kofi na makama na bino ba wari bo tiko soutenir buzoba bo tiko soutenir bêtise na ye ana ba compte rendre na ye parce que j'ai la ye warrior na 2023 avant ça la warrior té exactement ba warrior musupe baza bazo ba warrior pe musupe bazo soutenir ba on a déjà vu ça image ya artiste na ba mais bon ba soutenir mais si so la yo finga selo fi article chrétien fali et non c'est le ça bon pour atala manaye non normal parce que j'ai ko yo finga et c'est complètement ba finga fali ba finga fali matin midi soir je so yo finga bango ça au contraire et pousser ba tout ba passe audace yo kota kinga vie privé fali parce que j'ai la bêtise bon moni pour te concrocher le mal que maréchal alarme azala manani il fallait moi comme c'est alarme ba sola mukoni ba comme c'est alarme achaka mukoni ni alarme to mona ba vali so fallait yo kanga ba photo ba aido ba deme ba sa émission na fali ba grâce te mo mais oh ye alarme zaka ye mo na chambre na 4 na chambre ni à 2 mètres carrés ba pêcher na foyer na amien kuna nesika za alarme nesika ba bêtise ngata fi moninga ato fingi no ngama te bébé okofi ngane so lingi na lekio na stable ayo que la nani joue ayo que la Gloria joue ko Gloria za proche na fali so fali aye Gloria za na ipe ya puta na fali c'est normal yo mo process ne bi que Christelle alekinga ato no fi ngale ti sinda mako ya bébé na lekio na nyos na l'école depuis na Afrique na bien dans $80 bébé
na futi ando kwa 320 na Afrique yo futi ando kwa $80 donc on ofia ngande so bébé o le nga kitoko tie wa konsa o na kitoko tie o le nga ngula ite o le nga kibo mwasi tie o le nga na bana kitoko tie o le nga na stabilité bébé oko na nga finga nenga bébé finga mama lokuta fais-toi plaisir mais sika na lokota yo caméra ezala tie na koya lokola mwana nzambe bébé na koya mais lokola mwana nzambe 181 fubu na koya Bon, babeta, bon, moi j'ai la Netinga bloka nenga. Mais Jael, so finga ke mafute matinga na cerveau bébé. Ya, tono ya kuna sikoyo. Donc il va assister na yo. Na kena mbila, il va assister na yo. Na pe mo avertissement. Et non pe mo ba biso o ya liboso nanga. Bébé, ngato aussi na ngano kana offre bébé OK samba. Na banda pembe na offre. Bébé to ya sema na offre. Ya kana jeep, ya basoda. Ya kana ba toile zinga. Ko samba no ka pembe nanga aw. Ko samba bina ndaku nanga. Et non, ça n'a pas yo. En plus, je pas besoin de la classe. Mais sambela au samba, toi, pas besoin de congé. Mais soit au samba, pas la classe. Dans la mouture, tu vas la classe. Non. À quel point de ça au franc? Comme on s'est dit, non, il y a chômage, bébé. Dans la mouture, tu vas à qui va la classe? N'a pas de beau au franc. Si tu sais que est bon, quand bongo, chaque jour, au samba, tu vas rater. N'a pas un ban. Mais non, joyeux, bébé. Nabi ko sa live au finga bito enchaîné au 4 ba sesi gloria live gloria lingane suma kambo te balidoki pasa finga bimineka faible ponga finga nga pete ne rondo c'est tout il a amené ça pour finga de quoi sonner comme ta dit bon mais finga moi ça fingi boy moi la venir TikTok non quand on a pas compte na zo enregistrer ngo non finga ngo assistant na ye ata live non quand on a faux compte bébé na faux compte et faux compte na ngajel na solana yo pe bien wa yuma mon na faux compte na solana yo et tu as un ba cœur bébé et là on a ségrégé ça combien na faux compte maté Dieu bonjour na ça faux compte mo na solana Jael ko fan so soli on a un ba cœur ai bi ko to na ba cœur on be tu as un ba cœur. Et après, na pe ko conseil na foko na pe ko bébé ti ko finga ba na mi finga pe nga mo ke Christian za ka libo ma meza nga na mi finga ka bébé non joyeux moni yo na tom kie na pe conseil na faux compte e nga na kuaja ka yo na pe conseil bi ndia na yo tala bana yo tala vina yo Christian za ka libo ma oui na mi finga ka bébé wa maele mukie nga so na faux compte na faux compte wana na zo enregistrer live na yo lobi na otindi la assistant na yo live wana non tu es là live parce que national assistant mobile